Kese lamding ro dela jaro pe tumar puga cela rame ke padopon. Long ni long veterinary department ahin ben koti piso se atangka pen kaching thura molong e ke sampong. Also phili hima tok bipia phan thela pening doi ponsi keso ke pona. CE mari deng pening deng kepla pening kreye sikar bi MIL kitab kang pupo. Kese ke karbia khe moyar bonglo pusi penang anarada tum aning ka chethipon bondala bangsa kese ka chethak jamajok non porar tum mang humang ram edlo lasona por hod lamding roda kese atumta amethanga song ka chepang tang ponjia phan dode sang sesi jakong chi pharang pon tang aruni phaike thamarni lethota kese di food district committee atum panchipatir pi ponsi kese dalajaro pe atum arpuka chela rajai mek deng bangso arpuka chelar ame rasrong hang pen me chipahin phu ponsi bikhati mung pen me ke phalam the jai Mielong kese CC pen kongchun bang sumit timong dun me phuatur sing teron rapchun bang jersong teron di food district committee kongchun bang rakesh terang rapchun bang songjat tiso di hinri bang songjari chorong pi manjai head branch me purostom rong hang rong plimplam head branch kongchun bang edwinson hansi pen chinglok ong dong kese klem bang atum setami chetong do kese delaji head branch klem bang kimi kangwai ponalong kadu kabe chedon sar pen rasrong hang apan me phula pen CM timong apan kongchun bang lapen bang koira phoso se klem bang atum apan arpu pek ponsi mesen pen me pachun pon Edwinson Hansi report Malong News. Totang de pini niltum di food district pen kaciparai pon ada de klung ba kaprek long stami lapu branch unit pen niltum kedeng pon risapol pon bomlo stami non iprang ki bangji niltum dak apardele jilong tak kesia branch kopang tang mentuni bentang tang opposite tham lo pinistami arpu akimi stami niltum pek nglo stami iprang ki bangji niltum kopi posi niltum branch unit pang tang makalage niltum akimang karbing lo kemang autonomous state 244 elong le tek niltum long le bupen kadok ave a branch teams stami risapol bomlo pin lapen dak na jitong dun pinan armudo lapen niltum long na jitong dun central committee vice president tarang jitong dun lapen junior secretary sumit sara kai stami nang chitong dun lasi kiwang jilang nilitum kaprek stami non atarik stami nilitum manja lapusona program nilitum deng pontuji lapen dotulang kaprek stami dipu government college long taltum deng pontuji lasi pinia alam the athepi bang nilitum apadeli branch committee risap holong bangke pangtang tupo anso se kse pangtang tupo lanso se karbyang long arat akisung nilitum kalam ding road kse pen aja pontuji pusin nilitum hempek stami nilitum sang se pinpen ington te pinpen nilitum Upper Dilaji, Abran Sitame, Bodir Safalamai Pedolo. Laso Amai long pen itum kese pen ang tong made kese pen council upon kachung ring tung bangalalo. Dipu pen chekoy not like a dak dhansari constituency lo. Sitame ladak non punon itum ke dobo madi manta network anta avelang. Lasi dipu olom Koman ACM Dr. Tulam long hang photo ke taret no Himanta Biswa Sharma photo ke taret puke lage development gali. Lasi ladak dipu pen chekoy not upper delaji long stame isi kachari ahem mesenangji dak network mesenangji towar kacheleng mesenangji lasine tum pini laso branch sang pon lo lasila anso se la munit itum karbiara tum akisung abangke councilor sorta unan penang lang ponangji pusi netum media hoi pen chining bil Aru achiklo ni phaike thomarni singhason habar arlo longni dalong veterinary department atum pen kuti pli so atangka pen ki kimponji clean meat selling booth pu isya kaching thoramo along isom labangso scheme laki UPDS atum ka chetok IMOS along apotlo labangso ami along karbyang long autonomous council ACM Dr. Tuliram Ronghang MP Horan Singh be MLA Bidar Singh Ingleng Dor Singh Ronghang karbyang long autonomous council IEM Amor Singh Tiso Rotan Teron Kachirong PP MS Rina Terang Pipen Danglo karbyang long autonomous council secretary Nirola Phangchupi pen chenglo katum sitame chetong manjapen Indrajit Teron report Malong News सब बुनाई दिले के लगे जिबिला रो सरंजाम লাগে তা কোতারি পালা টেকনি মেটেরিয়ালস ইটো আমি কার্যত তলবাস কনসেপ্ট করে টেকনিক্যাল বড় বুনা দিয়া হবো আর এইবিলাক মেটেরিয়ালস লাগে হেকিও হেকিও কাপড় আরম্ভ করে দা কোতারি টেকনিও মেটেরিয়ালস বিলাক কার্যত তলবাস কনসেপ্ট জি লাগে মাংস কাটিবৰ কাৰণে গাহৰি মাংস ছাগলী মাংস মুৰ্গী মাংস কাটিবৰ কাৰণে যি লাগে মেটেৰিয়েলছ গোটেইখিনি
কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা দিয়া হ'ব অকল ইয়াত নংনিত নহয় কাৰ্বি আংলঙৰ 26টা সমষ্টিৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইত আছে প্ৰায় 24টা ঠাইত সেইটো আজি আধাৰত স্থাপন কৰা হৈছে MOS-ত 2011 কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত যিটো শান্তি চুক্তি কৰিছে মেমৰেণ্ডাম অফ ছেটেলমেণ্ট UPDS বিলাকে সেই দফা লগত মিলাই এই আঁচনিটো আজি আধাৰত স্থাপন কৰা হৈছে Oso phelia keso phan thela pensi keso ke pon rongara da tum thela ingdoi ponsi keso phan ke pona ambulance jamun e langbong atawar saide network mesen ave lehelo kar bianglong arjan koan lone ningrun hoba arjan paribarton sarkar mate BJP atumta kapachelar damun e ahawar banga pirthe kali kar bianglong pirthe karbi arat kabuchi pirthe socheng dhanta constituency rongagora hawar alamu kache thananta mekri buprup alamu Karbi anglong along kapa pinay hawar pulotangte socheng dhentata isilo non puta keong dong adim mesen atawar ave mesen sekechelanga hem ave mesen kacharli adim ave bontalabang sa constituency pen ke kaita CEM EM ke mandun vera hawar lo lason se aruni phai ke thomarni socheng dhenta constituency arlo rongagora kanya inglenga ronga meka rahul inglenga chor hima tok vipi oso aphilia keso kelong nang tan piklo lasohut prabjin pen se kelanga hem pon wek nang po monta dung het se kechelanga hem awe towarta mesen awe lasojok thela pen ingdoi ponsi rongara da tum keso cheponang lo lasojok rongara da tum pen aning kiduga mekri ligdung nang dolo lapen kai kita lason se kisong thobom lo monta non puta kakachelar nangwan pipe pusira da pen aning aduk cipi pon rinti lasilason ning duk memea arjan kebang jilang arni Karbi Anglong Autonomous Council kacariatum peprai jene peprai pre laki arjumi me alamlo lason silason arong arada tumaphan Karbi Anglong Autonomous Council kacariatum le jinso se inghon hete komad lokang honjelang lasilahaya hawara phan Karbi Anglong Autonomous Council atum inghon palar lo ponpo pole ning ke the cibi pon lo nang news desk report Malong ke midusupu lo misupu rahur api sohai lo si alang supu acora men ke lo sima tau biti lalang di bangkat ni baru bagi aporten isu ceng lo amat kewido pangkanta ini kita lo Soal lo kisu ini ani bangke asasi ponena kok lo kasi tuwar ke hinu pena jokama thela si dang long ka chuhang am si thela pen ka chong doi si dak rong agora ani tung chong doi pona kok le dak kan ga ingleng arong pen up to ha rong agora an ke dak nangli hempen ronga kora an kwan ajak kwan kilometer lagi kilometer ini an doi lang so kilometer ini ang bong ke ni tumta cipaduk cipala don rapen kirap situ masih ta cipaduk nak kok lo Kesin jeng pelak yang congdoi si, ini tinggal rong geraan tapali si dari Tuhan si atas si bonang kok, dua. Aruni phai ke thomarni di folong ke do langkung habe memorial town hall along Karbi Anglong Autonomous Council ACEM Dr. Tuliram Rong Hangari deng pen ing deng kebla pen ing deng kresi Karbi MIL kitab kang pupona jai mek deng po pining pen ke Karbi au somara tum metric asablang unde da pita Karbi alam Charlie longpo athe HS first year mate ing deng kres jalong ta Karbi MIL subject dopo labang so jai mek along Karbi Anglong Autonomous Council ACEM Dr. Tuliram Rong Hang aluhi sarpo man pen chetong do lason se KLDB a chairman Long Sing Teron MP Horan Singh Be MLA Bidar Singh Ingleng MLA Dor Singh Ronghang Padmasri Rongbong Terang Padmasri Dhaneswar Intipen Chenglo Katumta Chetong Lason si metric pen higher secondary ang deng along ta emethang Karbi alam kachari long loke jasemet Karbi Anglong Autonomous Council ACEM Dr. Tuliram Ronghang ke Japon ke mea joklo puse mea long aluhia tumpen lam the cepaklang pon rinti Dipupen Rostom Ronghang report Malong News pen deng crazy Karbi MIL subject kan so kita pilih kang pulong ini ngarang tilo hege bili tum mintan tuan pen oni Karbi subject MIL do nang itu so akemang sa tuning pen ti ulo tuning ke ingdeng sirkep MIL dolo tuning pen ing pulo so pen aprang bangke tuning isi bangke lagay Karbi elective ing pulo ining pen bangke ke bang deng alo Karbi elective
metric kan dengan long kali kita subject top long 6 sono kasi tuning pen MIL long itu lo pining pen bang ke bang dengan lo kelas sono kasi higher secondary long pining ke check kelas 11 ang dengan long deng trace long ta kar MIL subject pining pen betul kasi pining pen ke itu lamet kang chuyen ata dambom lo pen university level long ta Assam University pen Dibrugarh University long bang ke itu da daftar do lo si nona bang ke dolang degree long ande lo la si lata dambom da bang ko chunpo ko si ining pelo si ini to gado ko mesen si trang MIL long competitive exam long postame isi akimi to warsi wang lo Jesong ya kalau ada lo jesong nam ke ini Samsung sini di memorial park lo. Once lagi lo jesong pernah kita juga di. Security do. Garbilo torong mas konsul security do CM do. Hala tum kan written complaint nam pida. Written complaint nam pisi de inquiry committee bhai ada legal appointment kalima kalang. Non ke hoda kiada long dampo. Hoda ke ha dosini jagla alang dharna dumpo. Ke Upidong alang dama khalo de legal appointment kusada alang itu banget dharna jesong lo. Sita kain kuri komiti ke konsultan hukum to ini itu neutral independent committee itu seng pen inquiry committee itu boha itu iar pen itu inquiry committee aku atum hana ko toy po la so homo scanning kuri tha kalangma kalima yaron re pen si appointment kipi appointment karon re pen pi lo long tel itu bang ke bala ke long tang to mata terminate nong galang ko written complaint aku kita ia Mongol sing timung kelang ke pangkra jok hamren dera arlo gara tu maning adu kaci pipo hamren constituency arlo kacing thora mo thekdun long le po jok arong atum kace songpon pherang kya thengno lam the kace paklang pon chimit mi lasong se aru ni phai ke thomarni hamren constituency ke parlo dera arlo arada tumta puthot ia Mongol sing timung kelang ke pangkre pa koi pipon si pherang kya thengno sona sona lam the che paklang pon jasemet ningkaning koi ms man depta dera arlo arada pan me lang towar he huya kisung pen pa jok on ela lancot kali mantu ne ia Mongol sing timung ahem le humri damta don rian ta ing pupe pusi rada tumpen akoi pipon dong tamu kampen janta be report Malong News Sialang ke donang tutum selalu tung akisung ko pipi kisung dolan apa cini ben igima ni to makisung pulo doktor pen ke helu ma delivery so tu baru ti yo ko ke puno ni to makasik sak du pulo doktor phan ta helu pi ma da ka chu hang ta phoi lo yo kan ni raba bang re ma ni to ke kasik sak non ke do bom pian mo sing tu ngalang ni tum phan nak kirap amo che thek long manang itu tang anna da the ong le pin nang non anna jikit din ta pine kisu gun ho pinya tang ka posa buta bilo jujur pe aku ko ta witi itu mangai tua si nahi pen majat tang ka posa da kani nahi der lu kai penta mala li phan an si ja khan lok lu ama ni nga parong no ali rong ker na ja na puna pin khan lu ali rong ker ama ga ali ta rong ker ja lu sa kan ada thang na ki hoji phan abi pin na nang li ini de malam mo sing sing mintan ang si iam ke mana hamdan constituency farma ni li bang lapan bang dunda phek u idat ma ha tini khai nang li teman kerap te thek long le pin la se thau le pin na anta non election rang bom lo election nang li tum hala mo sing sing ngong cerap dun lang ma ni to me chira ban phek thelo pusi ke pin tha lo sia so si an ben si ta tante nang li tum lang long cerap dun de pule ko ma da bang phulong nang li tum cerap dun ji ni tum manga la pu bang ge jong thek the dan lu the da ni tum han in ko mama ke mi mu chat ko mama nang kang hon thek nang ke lang thek la phan si chira bun rong pu ni tum ni ini tumarong kisung ke muheta puang lo ali la isono la pen kinang so ke lata hostela mukha bang da sub center bang ni ha link ke dak dra lo area long bang nang bi sonte pusin tum ba churu pa lo sar bang ini sar bang ta hai hoi bang ke pudun ulo betai mata pudun ulo sita anta hai tar mitan mong ta vela ini tumarong pen ini tum lang dhun lang ni na tho bang ke la ke aphialam lo apu ke aphialam mane bu kenang sot ke la vida yo ni le he to war me lo min ke to war yo ni ka we yo ni pensi thang ya ta lon de lo kormena sim bayat bang ke
thang ayat ta kilong dun sona ve ting ahok simita ne ni hem bang ting bani long lo prang rong res mor sing timung ke thidun cheng hut ben ni kan kre potra bak dolo la sud bang kilong poisa bang haru ini perpli la pen ting bani tulong lo la pen thang ni nat ta kilong pen yop kar long le lang pen litrin hem su ta long thai lo do do ni tu marong ka la ta nil lang si ni ta thek thi de ko chiniri tu le thara son lo bene dak la local ama la si MDC mata nang ke thurnang po ma du tum system ta bene out pen pu bang बहुत पिदुन थे थे सिमिल तुम रंग तो नो तुम ता संसी पा सिनी लो नॉन वांग के दाम तांगा दा निकान कोई बग दोलो मोर सिंग तिमु लोंग लो के दुदु सिता ओ प्रुपिनी ता प्रुपिलो थादा नि हेम के सारमा सी आरसान बु था पिदुन वेक लो सिता आन ता नांग लांग ले ला सी मोर सिंग तिमु फान नु फान बांग पिदुन थे थे लु ला फान के बहुत मता yok ta pidun nang nelo pusi ni kunting wai rong nang litum kelang bom lake malong news 24/7 ham phang pharman klar da kabirta